Jotend kanisni mawuok e counties ma Tharaka Nithi, Meru, Isiolo kaachiel gi Marsabit e bwo riwruok mar National Council of Churches of Kenya okwayo jotelo mawuok e sirkal mamalo gi mago mag counties mondo onyuak lwedo kedo gi yedhe ma meroji e kind rawere. Jotend kanisnigo nolero ni nok mar tije ne rawere en achiel kuom gino matero gi e mer mondo mi owil pachgi. Kako machielo e kaunti ma Isiolo kuo mag mwandu e udi bende oseidho malo. Jotelo mantiere counties go ma bende timo ohand uso kong'o kaachiel gi yedhe ma meroji okwa mondo kik dhi nyime gi ohelnigo ka mano en ranyisi ni onge lweny ma ginyalo goyo mar tieko yedhego. Dweche ariyo mokalo MCA mawuok kaunti ma Isiolo nondhi gi obila bang' nyamburko mare ti godo e uso njaga. Kila kaunti kuna mambo kadhaa wa kadhaa imewakumba na tumeona jambo la drug and drug substance abuse ambayo inaendelea sana haswa katika Isiolo County, na tumeona hii imedhuru vijana wengi sana, na hii inatokana wakati mwingine kwa ajili ya ukosefu wa kazi. Hawana pesa, so wanajiingiza kwa wizi hata wa mbuzi, wizi wa kuku. Wengine wanaingia hata kwa nyumba wakati zimefunguliwa, wanaiba mangazi cylinders wanaenda kuuza. So kama religious leaders tunaambia county government leaders wahakikishe ya kwamba wamepanga mipangilio ya kwamba wanaona vijana wetu wamepata ajira. Nataka vijana kwanza wajue wanaweza okolewa na Yesu Kristo na kaondoka kwa dawa ya kulevya na wakaacha mambo yale maovu yote. Lakini pamoja na hayo wanataka kuungwa mkono na jamii, wanataka waungwe mkono na watu wengine wote, hasa serikali viongozi wa serikali na viongozi wa makanisa waunge vijana. Na nikiongea mambo ya vijana ninaongea juu ya wote, wasichana na wanaume. Jawad Bura Matiati William Kamketo lero ni